O'zbekistonda tayyorlaymiz. Aha. Assalomu alaykum do'stoni aziz. Bor digar xush omadton ба шабакаи Ҷаҳон ТВ. Ман имрӯз барои шумоён до'стони азиз якта навъи пешниҳод мекунем. Дӯсти мо аз Ӯзбекистон меҳмон. Мане барои чорвопарварон до'стони азиз мане хелак таҷҳизоти аҷоиба ваъдаги барои шумоён ба фурӯш пешниҳод мекунем. Ман инҷа дробилкаҳо ҳаст до'стони азиз. Хуб до'стон, ҳозир мана якта маълумоташо метим. Агар шахсони харидор бошанд, марҳамат, мана поёни экран ба номери телефони соҳибаша мемонем. Занг зада маълумоти пурро гирифта мана баъд харидор кунтон до'стон. Манзилаш бошад до'стони азиз, рӯпарои беморхонаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, яъне ки вокзал автобази 4 ҳаст до'стони азиз. Масъалаи дастафкаш ягон хел мушкилиш нест. Даруни Хуҷандва дастафка ройгон дар тарафҳои Душанбе, Кӯлоб, Панҷакен, Истаравшанбе дастафкаша бо мана ташкил мекунад. Анархи гуфтагишон камтар зоид. Агар маъмул маъқул бошад, марҳамат харидор кунтон. Рафтем до'стони азиз, маълумото метинг до'стон. До'стон, Assalomu alaykum drabilka muxlislari. Mana xo'janka mana yangi drabilkalarimiz keldi. Universal drabilkalarimiz. Bu qulayliklari eng hozirgi qulaylik tarafi ham arzon. Tojikiston regionida bu joyga dastavkasi bor deymiz. Hop, shoplarimiz shu 4-bazani ichidamiz. 4-bazani ichida 100 somon, 150 somonga aytgan regionlarga yetkazib beradi, xudo xolasa aka. Yetkazib berilgandan keyin karta nomerlarimiz bor. Tashlab berasizlar. Mana o'zi biz Tojikistondamiz. Mana gerbimiz ham mana gerbni olib qo'yinglar. Xo'p, aka, pichoqlarga kelsak, aka. Pichoqlar germanskiyda sozlangan. Hali o'tda to'ydirilib, suvga to'ydirilgan aka. Pichoqlar aka 15 ta pichog'i bor. 1 yilga pichog'iga garantiya bor. 8 ta malatkasi bor aka. Hamma yo'q aka, xudo xolasa yaxshi. Asosiysi qulayliklari aka mana yonboshidan chiqadi aka. Qulay. Uje mana korpusni addushi qilib qatirib qo'yasiz, uje sirada aqabaqa olavermaysiz. Yonlaridan setkalar chiqaradi. Setkalari ham aka 4 xil setkasi bor aka. Moldiki aka, qo'ydiki aka. 4 xil setkasi bor do'stoni aziz. Bunisi kepaydiki aka. Baroy maydash, beroy mayda kardammi? Yorma aka, yorma. Baroy yarma. Bu 4 xil setka bizda aka, Makka, Danay, O'rik, Yaltoq, G'o'zapay gacha uje uradi aka. O ancha drabilga uralmaydilar, poxolda ham mashlar xudo xolasa uradi. Hop. Garantiyalar aka, motorga 2 oylik garantiyasi bor. Motor HP dumo garantiyasi, korpus HPchi. Korpusga 8 oy garantiyasi bor. 8 moh garantiyash bas. Do'stoni aziz, mana benihoyat ajoyib bo'ldi mana. O Makka sotasini aka tashaveradi. Makka sota o'sha matoska ushlab qo'yganmiz. O'sha Danay, O'rik, Makka, Gandu o'sha sotib qo'yib turib, o'sha ochib qo'yasiz. To'ni ishlayveradi. Xashak baroy xo'shoq. Xashakni mashdan solaveradi. Mana baroy don narextanash mana qiz shtosham budasin novinka mana. Mana обратga chiqarmaydi. Обратка mana. Baroy ki bolov nachoshda mana chizosh has mana. Benihoyat chizi naz bas mana do'ston. Если что, hozir skalati biz kalitini nima qilmay qo'ydik. Skalati bizda o'zi to'kimiz olib chiqarmadik. Keyingi videolarimizda ishlayotgan jarayonlarni ham ko'rsatib beramiz. Если что, dumalar bo'shkaliklar ham bor. 6 kilovatli motorimizdan tortib 3,5 kilovatli netli alyuminli uji bor aka. 6 kilovatda motor sham, motor 6 kilovat. Hozir aka 2300 somon. 9000 barot mana. 2300 somon qo'ydi, 3 kilovatli edi. 6,5 kilovatli aka 2,5 somon aka. 6,5 kilovatli edi, 2,5 somon. Metniga 3000 somon, 6,5 kilovatli edi. Endi boshqa aytaymi yo o'sha turib? Ya onlayn. Do'stoni aziz, mana 3 kilovatash 2300 somon, 6 kilovatash 2000 somon. Nima qiladi do'ston? Xo'p, endi aka netlilari ham bor, bo'shkaliklari ham bor, ya'ni aytib o'tamiz. Alyuminium mis bas mana. Atmotkash alyuminiy ham bor. Mis ham bor. 6,5 kilovatlik ham bor, 3 kilovatlik ham bor. Hop, endi aka mana yetalashlar juda qulay aka mana. Balon sham hay mana. Balonlarimiz ham aka zavodskoy aka, haligi
shunchaki quymadan bas. Yago joy gron raftanmi mana baroshda xona mertam to kashola mekuntum. Yangi motor. Gron merat mana. Mana. Motorlar ajoyib bo'ldi mana. Ali shunchaki bo'lmagan. Motorlarda o'zi sertifikati bor. Mana sertifikat chay motor o'shanda mana do'stim. Xohlaganlarga mana knopkaligi ham bor. Mana bu 5 knopkaligi. Mana maktabda hozir birinchi knopka zavodskiy qo'yilgan motorda o'zida. Mana knopka bor. Nagruska kelsa 4 avtomat meparto. Если что, двойной уже автомат bor. Ana do'stlar aziz, motoranda mana bu knopka ham drabilka va nagruska buyoqda yoki motor bilan yagon xil gapi ko'rishadi. Mana avtomatash gashta xudash meparto. Mana diga javob olishni problema nima mana. Qishlarda ham aka 150 tokkacha o'sha robot ishlaydi aka. Bu baskin обязательно ein чиз xar hamad nekin yakta xerega bachi nevra ob ham beresa. Ye hamma chizash original bas mana. Mana tarzi chag'zidan ash yagon xey balanvayash neyiz. Kalabana nameta balansirovka hamma jonli mana. Mana. Do'stlar mana ba'zi nohiyahonda svet past. Masalan svet boshidagi ba'zi nohiyahonda svet past. Pastаш то 160 ва кор мекунад, вольта кор мекунад. Дӯстони азиз, мана драбилкаҳо вақте ки свет аввал ҳам паст бошад агар анамо автоматик ки ҳоли нишон дода гузаштем дӯстони азиз, анамо мепартод. Автоматически мепартод драбилка ва ягон хел проблема намешавад. Ягон хел проблема намешавад. Дӯстон, мана бо гуфта мегузарам адрес автобази 4Б, ноҳи Бобоҷон Ғафуров, автобази 4Б. Мана шахсоне ки ноҳияҳои дурдаст хиридорӣ мекунем дӯстони азиз, масъалаи дастафкаш ягон хел мушкилиш нест. Дастафкаша ташкил мекунанд ёки 100 сӯм ёки 200 сӯм зоид дастафкаша ташкил мекунанд. ҳозир мана аксия ки достем дӯстони азиз, мана драбилкаҳо аҷоибо як дигиш гуфти гапо гуфти мошини омад. дӯстон мана ҳозир худаш аксия бурафтост, ҳозир нархош арзон. мана хиридорӣ кунем به همین کای با عکسی میشد، کای بینی خدای خودش میدونه. دوستان عزیز اونده منه با آپشش دیده خریداری کرده میتونم تو منه معلومات پوره گفته منه با صاحبش زنگ زده تو منه خریداری کرده میتونم تو از طرفای دوشنبه می حصار می پنجکین می سراوشان می خریداری میکرده باشم. نترسه خریداری کنم دستافکش هست دوستان عزیز. با من 4-5 تا گریتونگا با سکیتکش هم هست دوستان عزیز. من ترابیلکای بینتون همش بیتیگه خوب qo'yasiz. ماشینی زاواسکوی همش. دوستان اگر اوندا از همینجا خریداری کنید اونجا از پیشش دوی میتیان دوستان عزیز. من 4-5 تا گریتونگا با کمتر ارزان هم که میتونه انامی کانالی مو گاوز اینتونگا با سکیتکش هم هست دوستان. شخصانی که به کانالی مو مهمون اصلا حتما پادپساز کرده ویدیورولکا یارو 200 پدلیس کنتون با شرافت شما همین خیلی تجهیزاتایی که برای پروری ضروریات هست خریداری میکنن دوستان. یعنی باقی سربلند و خانواده باشن دوستان عزیز.